Ula wahi governor wa county ya Kitui Mwandu Charity Ngilu ni wawetakana nthi ya Kenya kwa ilungu ya sa yethitwe na atongoi meothini kia mavata kana mateothini kia mavata ma ene nthi ma kiwango cha nthi na kwithwa na mawatho maingi mate kuyaniwa ayasya kana serikali ila yaina utethio kwi mwene nthi no ya mututia Mwai Kibaki ila yaina mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na mututia kijana wa Malwa ainena kavindani kala ikomanite na ene nthi isio ni kivathukanio kilioni mbunge cha Mwingi akati umbano la watu iwe Mwingi kana musieni wa Mwingi Ngilu ni waweta kana ndeni wa serikali isu niwe na Kalonzo matialite atongoi ma kwikwatwa iweta yu Kalonzo ni wotoetie kutongwesya Kenya kwanza ila ya ilite ayasya ene nthi na atongoi ile mbetani ya ukamba me itina wake Osea Kimanzi ilivota witu wa Mwingi. Mwandu Charity Ngilu ainena kavindani kala wakomana na enenzi kumaisio kivathukanio kila munge neja Mwingi akati newetakana mavinda maingi enenzi maithitwe maikwata matunda ma serikali ila sithitwe utongoi-ini aiwetakana serikali ila ina kithito kuthinikia mavata ma enenzi no ya mututia Mwai Kibaki aiwetakana serikali ya oyu yithitwe ibinyia mwenenzi muno. Tuona mavinda maingi malisu ite ubikia andu imatumikia nesa mayera na life zako na kuma na bia siasa ni siye kila mwaka kwa mwaka ola naonyetwa kwata kindu kila twida Kiswahili nafuu ni serikali la twekiye mwaka wa ngilile na ile itongoewe ni Mheshimiwa Kibaki na Mheshimiwa wa Malwa kuma ngilile na 13 kuka ubiko mundu na sana kitu na bati mwaka ngilile na meongeli na hiki chicho cha chua yeke choa ake na piu choa ake la mosie andwani nino nduma na nduma kwiye piu nidela. Ngilu inge iwetakana enenzi aingi nimekumilitwe ni ujaba ake anya aiwetakana vena vata wa atongoi kuthinikia thina uu poverty. Please, Mheshimiwa Kalonzo takunengo tongoi, you must deal with poverty in Kenya. Niwanga nubase na tuye kakuia sindu ite tathini etano ukweni likita misi get there on a paina kwa mwaki get there bea mada nye chai kwacha get there on a bajiki bela chai kanila nekaine mutami Owiyo vo Mwandu Ngilu aiwetakana atongoi ala mai serikali ya mututia Mwai Kibaki na ila yata maendeleo maingi vansi ya Kenya nowe na mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka matiele aiwetakana yune ivinda ya Kalonzo kosa utongoi wansi ya Kenya kutongoezya ngelekalioni ya ivinda iu aiwetakana enenzi na atongoi meitina wake yo ala tuisi undu Kibaki wako kuma ala kutialite niwe inaonye bisa na ndio ingia na Kalonzo Musyoka tutialite ala maena na bado ndio one time nukwete akalumia balo kwete ndu azimio ina tongo iwe ni Raila Amolo Odinga na Raila Amolo Odinga una tutie Kalonzo yo kwatie kavindani kau Ngilu aikulia atongoi makanisa kuhithiwa na muungamo na kweka kwikonia na atongoi ala motongwezya enenzi nai andu wa siasa ni maemana wa makauma na makoana mwana mundu mwe siasa okuwa siana Ruto aite siana eza ni video nekana na roho kwa polisi nenda kule wiki hata na ingito wa koti niyo waniki siana sino aituniki nimo kwa ndo basi don't pray for mundu kwenda kwa siana afadhali mungu abonye ni mwenda iki andaga moja yadi Ngirivote vilingu wa movo kuma wa muzini wa Mwingi kili wa mugani cha Mwingi katika undini ya Kitui Osea Kimanzi.